Muri top 5 y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe imwe mu mishinga 5 y'akataraboneka mu Rwanda. Iyi mishinga itezweho guhindura byinshi mu gihugu cy'u Rwanda. Aha twavuga mu iterambere, uburezi, ubucuruzi, ubwikorezi bw'ibintu n'abantu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikindi kandi wamenya nuko imishinga tugiye kubabwira nta handi wigeze yumva. Twakoze urutonde tugendeye kuri raporo ya RDB ndetse n'isesengura ry'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Imwe mu mishinga ubu yamaze gutangira, gusa hari n'iyatangirana n'uyu mwaka wa 2025. Bikaba biteganyije ko yose hamwe izarangira mu mwaka wa 2030. Mwibutsa gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo tubane no mu bindi biganiro biri imbere. Naho ubundi njye tugiye kubana ndi Umuhire Anacre. Ku mwanya wa 5 turahasanga Nyabugogo Bus Terminal. Uyu ni umushinga wo kuvugurura gare ya Nyabugogo uzatangirana n'uyu mwaka wa 2025. Bivuze ko uzatangirana n'ingengo y'imari y'umwaka wa 2025-2026. Bikaba biteganyijwe ko uzuzura hagati y'umwaka wa 2027 ndetse n'umwaka wa 2030. Biteganyijwe ko kandi iyi gare izuzura itwaye arenga miliyoni 170 z'amadolari y'Amerika. Ntabwo uyu mushinga uzarangira no kubaka gare gusa, kuko uzajyana n'undi wiswe Kigali Ring Road, aho uzawukubiyemo kubaka imihanda ihuza Kigali n'izindi ntara. Aha twavuga nk'umuhanda wa Kigali Muhanga, Kigali Rwamagana ndetse na Kigali Gicumbi. Si ibyo gusa kandi kuko no mu mujyi nawo ni hasigaye, kuko hazobakwamo amasangano agiye atandukanye, by'umwihariko kuvugurura ndetse no kujyanisha n'igihe asanzweho. By'umwihariko rero isangano rya Kicukiro Sonatube, ahazwi ambutiyaje cyane mu masaha mu gitondo ndetse no mu mugoroba, ndetse n'isangano ryo kwa Sherando ku Gishushu ndetse n'andi agiye atandukanye. Aha ari naho hazubakwa ya mihanda igenda inyura mu kirere. Ku mwanya wa 4 turasanga Nyabarongo Multipurpose Dam. Uru ni urugomero runini cyane ruri kubakwa ku mugezi wa Nyabarongo ku gice cya Ngororero, Gakenke ndetse na Muhanga. Rugamije gutanga ingano ihagije y'amashanyarazi akenewe n'abaturage, dore ko ruzajya rutanga arenga megawate 43.7. Muri Kamena mwaka wa 2025, Energy Development Corporation Limited EDCR yatangaje ko ibikorwa byo kuzuza uyu mushinga cyangwa se byo kurangiza kubaka urugomero bigeze ku kigero cya 50%. Ni mu gihe kandi ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu Urwanda Energy Group cyo cyamaje kuba gitangaza ko uyu mushinga ugomba kuba warangiye mu mwaka wa 2027. Ikindi wamenya nuko uyu mushinga uzarangira utwaye arenga miliyoni 214 z'amadolari y'Amerika. Usibye gutanga ingufu kandi uyu mushinga witezweho kuzagira uruhare runini mu buhinzi binyuze mu kuhira mu buryo bugezweho, hari bwo twita smart irrigation, ndetse n'uruhare rukomeye mu iterambere ry'inganda, ndetse ntitwanakibagirwa n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye mu gihugu. Ku mwanya wa 3 turahasanga Kigali Green Complex KGC. Iyi ni inyubako yitezweho kuzaba ariyo ndende mu Rwanda hose. Igice cyo hejuru y'ubutaka kizaba kigizwe na floor 29, mu gihe igice cyo munsi y'ubutaka kizaba kigizwe na floor 6, zose hamwe zikaba floor 35. Wumve ko iyi nyubako ugereranyije na Kigali City Tower KCT isanzwe ariyo ndende mu Rwanda, wasanga naho bihuriye, kuko Kigali Green Complex izaba ifite metero 130, mu gihe Kigali City Tower ifite metero 88 gusa. Iyi nyubako kandi izuzura itwaye arenga miliyoni 350 z'amadolari y'Amerika, mu gihe Kigali City Tower yuzuye itwaye agera muri miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Usibye mu gaciro, ingano ndetse n'uburebure, na tekinoloji yubakanye inzu ya City Tower nahihuriye habe na gatoya niyubakanye Kigali Green Complex, dore ko izabikorerwamo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, hatangirwamo serivisi zigiye zitandukanye. Aha twavuga nk'amabanki, ubucuruzi, amasoko, imyidagaduro ndetse n'amacumbi.
tutibagiwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Iyi nyubako yamaze gutangira kubakwa ahagana mu mwaka wa 2024, iri kubakwa ahahoze Central Culture Français neza mu mutima w'umujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, ikaba izarangira ahagana mu mwaka wa 2027. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Kigali Innovation City. Kigali Innovation City ni umushinga uhuza ikoranabuhanga, uburezi ndetse n'ubuzima bw'imijyi Smart City. Uyu mushinga uhuriweho na guverinoma y'u Rwanda hamwe n'uruganda rwa African 50. Ni umushinga ufite intego zo kuzana impinduka mu bukungu ndetse no guteza imbere ikoranabuhanga muri Afurika. Uyu mushinga uzaba uherereye mu karere ka Gasabo mu cyanya cy'inganda Imasoro muri Kigali Special Economic Zone. Ku buso bungana na hegitari 62, uzashyirwamo ibikorwa by'ubushakashatsi, uburezi, imyidagaduro ndetse n'ikoranabuhanga. Byitezwe ko Kigali Innovation City izatanga akazi ku bantu barenga 50,000, ikazajya yinjiza arenga miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika buri mwaka. Uyu mushinga uzuzura utwaye arenga miliyari 2 z'amadolari y'Amerika. Imirimo yo kubaka Kigali Innovation City yatangiye tariki ya 20 Nzeri mu mwaka wa 2024. Iki cyiciro cya mbere kizarangira mu mwaka wa 2027, mu gihe hateganyijwe ko imirimo yo kubaka Kigali Innovation City yose izaba yararangiye mu mwaka wa 2032. Birumvikana ni umujyi wa kabiri uteretse muri Kigali, Kigali Innovation City. Ku mwanya wa mbere turasanga Bugesera International Airport. Ni ikibuga cy'indege kiri kubakwa mu karere ka Bugesera, aho biteganyijwe ko icyiciro cya mbere kizasiga iki kibuga ari icya kabiri mu bunini nyuma ya Kigali International Airport Kanombe. Bivuze ko ubwo cyose kizaba kirangiye kizaba ari cyo cya mbere mu bunini mu Rwanda. Bugesera International Airport, uyu ni umushinga uterwa inkunga n'ibindi bigo bigiye bikomeye. Aha twavuga nka Qatar Airways, Aviation Travel and Logistics ndetse na leta y'u Rwanda. Uzarangira utwaye akayabo ka miliyari 2 z'amadolari y'Amerika. Iki kibuga kizaba giteretse ku buso bwa metero kari 130. Wumve ko aha hakuba ku bibuga by'umupira w'amaguru birenga 18. Mu cyiciro cya mbere iki kibuga kizaba gifite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga miliyoni 8 buri mwaka, kikajya cyakira toni zirenga 150 buri mwaka. Iki kibuga cy'indege cyatangiye kubakwa mu mwaka wa 2017. Bikaba biteganyijwe ko imirimo yo kucyubaka izarangira hagana mu mwaka wa 2028. Ese wowe ubona u Rwanda mu mwaka wa 2030 ruzaba rumeze gute? Andika igitekerezo cyawe muri comment. Niba kandi ikiganiro wagikunze, gihe like kandi subscribe niba utarayikora. Naho ubundi njye twabanye ndi Umuhire Anacle. Ciao ciao.